Mbuyamole naende. Kara tegerera ngo nataka tukwane gango basaba tutegererane. Mwanga jitaika isa toigana mwanga. Itangani kabisa kwana. Iyo nataka kwa mheshimiwa wake Mosina Erendo Chora. Igane roto te monto. Alo? Aya. Ya erongoliane ya shilingi 1,100 Ojase family ekwa shilingi 20,000 nta shilingi 20,000 abantu bamito iko nacha iga ande nataka ko babori kama totegerane onye bali mo inaja aya kama nanje tukire iga itaikemo iko nacha iga ali tangani woteba pole esengenjo omwaka oyo oralire mwaka mecha igale ise nyogosera Geoffrey mecha twarengenere kisi namba ibere umuroyo aya eyembuyere aya basi totegerane na tebanga endu yane Joseph oraiga ne family yae korwa America omwana bwo muchioyo noyo omo bwa abantu bali basikire sana abakenya bara America sengenje gasia gokora ne biasara gokora na ende ntuomerana nero matuka mange momanyite miaka ebere yaitire na America na ringe umuroyo mecha oyo Joseph ora ine yangu mwakera mbia nonye tobokongo ngoteba pole omumuroyo no montomu ya na inda abantu bayitomba musigete sengenje gasia gokora na inda abantu bamusigete kurwebisa kubyonzi bya Kenya bira America onyorera masikani asenje biasara na sengenje njera menyete nonyete kero tokora chi committee ali America na basikire na abantu ba America ikiragera na chaiga goteba pole kwa niaba yane na basani baita bange abakenya bara America ndu yane Joseph pole na ndo mwako yenkwa nyoro bokongwe kero wasiri omwana buna wateba kotogo sabanyasae akolemie na ndo monena abagate abantu baminto abara iba minto twacha na barabu abana ba minto senator na bande mheshimiwa wa Kemosi mheshimiwa Osero ndu yane mheshimiwa Gesairo na bande abarai esechi gasi yao mbuya mono sana esogo cha mona intwe no gonko bagocha to jago tebi family pole sana Father Nyangeri mbuya mono ase okorandi kwa torandeirie na ndibo na wato tebiri to wenda ko basobogi mobo abantu baminto kango chikuera chiteka bere choka okora enkwana yana lakini ntebege ndekemo kemo ntemege kegusi kene nkwana kesini ni Kiswahili kiara bamura bamtombara na waisekala sisi kama viongozi ama wananchi wa pande hii ya Kisii hatutafuti kitu kingine chochote dunia hii kuliko maendeleo na amani katika nchi yetu na tutataka tukae pamoja sisi wote. Kupata maendeleo ni haki yetu kwa sababu tunalipa kodi. Kwa sababu rojenga na mabera bago torera gotoa magendero. Ntori wakane ebango. Omaite ebinto mbira barayi baito bande bago kora na iningo chiko bikwane rande bikore to bosoku esitole gaiga. Serikali gego chorwe kore gasi esabantu. Iko to chore serikali ekore mirimo. Eto security akora magendero na ende bagwa kero mushara kero mutingi ngori yabaro mushara. Nkibara aje ko rorera iganga bakorera magendero ngende gasine rebo gende kokora lakini obogambi obobono saa hii tukiongea hapa capitation haijaingia kwa shule sababu mnajua mimi nilikuwa katika wizara ya elimu na ninaongea na walimu wakati wote leo asubuhi nimesema wakati tulikuwa katika mazishi mengine kule nimeongea na karibu 5 principals leo asubuhi hawajapata capitation kwa shule tumepeleka watoto shule hatujapeleka pesa huko how do we expect the principals to feed and keep those children in schools na sasa tukiangalia magazeti
tunaambiwa tumepora 24 billion kwa SHA, tumepora sijui bilioni ngapi. Siku nyingine nimeona ripoti ya e-citizen. Kazi yetu ni kana kwamba kazi ya uongozi sasa, badala ya kufanya maendeleo, kazi ya uongozi ni kupora nchi. Sasa wewe uingie huko, is like Kenya was invaded by a brand of looters in 2022. Yao kazi yao ni kuiba tu, kuiba hii, kesho naamuka hii imeibwa, hii imeuzwa. Ile ambayo imeibwa wanasema tunaiba hii, ile ambayo hawajaiba wanauza. Sasa tukiendelea namna hii, jamani, in another 5 years or so hatutakuwa na kitu Kenya hii, kwa sababu nobody mongotewa. Toko nyona baoni ni keregento. Wana ba minta abantu ba mintongo baboliga. Inu na omota ke toka amberu ngenje kabire. Oma ete binto mbire ndo cha abantu baito base ito ga iga banda barai. Ba jakire bono goteba ngano ngoma ite ngate tora buta ga abuo, ngatora kombero ngori etigarete. Aya naro no boji bonde ndo jibole gutagwenreti. Ose bono tali boigo. Tigato tebo boene, bono iga. Ose bono. Tigato tebo bono iga ngaki. Litanganie serikali ke gwake ruchikura etoretere amagenderero ine gasi yabo tari to gwaka marunse batokorere gasi kiere bagwakira umushara koru taxes cheito kiro mutiengi batokorere gasi gose bono tari boigo batokorere gasi yakorekara onye mbari gotokorere gasi baruri baga njenta yale ndo jake gasi nonye mami igo mwantebetie abagusinga ngende ntige meremene na gokora njega ndenje kujaka sabari mbona na baboli gomo gandebi na ira ni bintu biri na bira ni na jira abo na jakire sabari na jakire gutara moiso ni meru na renge ntagete ko genda kere kenyoro Kenya kere kechiji mboli jikura na ende to sabe jikura abantu batubugatisie igombo betora akore elio moeli abantu ba minto ganko basaba tobe yamo twins tobe yamo kabisa buna abantu abamo totiga uchaya no kuna ririga gisega segi kitagwenereti tokoira abantu bajikorwanesa matangari buna bono kero muntu akwa ni guigaiga etari enjera yabaguzi baguzi mbali ngenje kabire ngamne no ena barayi abaita abande babwate birengire byako bwe byaito tiga to batebi ngaki na babantu bagotware birengire byao lakini enjera riyo konyakora marama na korwana gisegi ekine ngento gekoreta obokongu asegesa kugeito na ndikira basiko gera abantu baito batanekane omwerio abantu ba minto na abasoroire timo baisa gwanja watana kana ntobaza gwanja watana nwa naro regisegi ngurwani guga rera matukaya ama timonzi pi regisegi Jones binguzi yaroji asenge njongana tebetenga mkoboli ndechikura abantu aba ko ometiengibere yoka umudebil president n'abantu bande bajirega marakianda uno muro ya tebire omogobani oyimo igoire nyuigore inu toragere igo na inu gena mogaragero mogobani uyu toika 2027 bayosie to akechikura goso bano tali boigo bayosie ke to akechikura mobwate chikura mobe yange twe bange esabali ye togende na indi muntu tabaisa ko batebigento kende kyao esabali ye ngogenda tole goso bano tali boigo ntayalende na abasabire kamoranje moto sabere moto bwatisie togende esabali ye paka toikomo elio na endo mone Nyasaye na bago tubwatise toigwananire mbale kama ntebiri ngatoka bosi kabisa baka toiko. I will not let you down na botoko gende ngenche kabire iyo paka omo elio Nyasaye basese nimbu ya mono.